Dame i gospodo narodni poslanici, drugarice i drugovi, uvaženo predsjedništvo, braćo i sestre, jer sam vas sve oslovio sada. Veoma mi je drago što imam ovoliko vremena, jer ono što nameravam da kažem neće biti kratko. Pre svega, obratio bih se vama, gospodine premijeru, jednom važnom istorijskom poukom o sudbini generala Jamašite. General Jamašita je, za one koji se ne sećaju toga, bio komandant japanske carske vojske na Filipinima i kao takav je izdao pismeno naređenje da se ne smeju činiti ratni zločini prema civilnom stanovništvu. Uprkos tome, vojska je pravila japanska vrlo ružne stvari i u oktobru 1945. godine general Jamašita je osuđen za ratne zločine i obešen. Uprkos tome što je izdao pismeno naređenje. On je obešen zbog toga što je u pitanju bila komandna odgovornost. Ovde smo čuli sa ove govornice da navodno vi niste predsednik vlade i da vi nemate punu odgovornost za sve što se događa u ovoj zemlji. Ja ću ipak skrenuti pažnju na ovom istorijskom primeru, ne da ćete biti obešeni, nego, mada ne isključujem, nego da ćete morati da podnesete punu odgovornost za ono što ova vlada čini. Ja bih vas podsjetio na ekspoze koji ste podneli sa ove iste govornice kada ste bili izabrani za premijera. Podsjetit ću vas da ste tada govorili o brojnim dodatnim reformama koje je na putu učlanjenja Srbije u Evropsku uniju neophodno sprovesti. Moram reći da Liga socijaldemokrata Vojvodine nije primetila te brojne reforme. Možemo primetiti da ste rekli da je jedan od prioriteta nove vlade u daljem produbljivanju i proširivanju ekonomskih i političkih odnosa Srbije sa Ruskom federacijom, da će to u tom pravcu ratifikacija gasnog aranžmana Gazproma u Skupštini Srbije biti jedna od prvih zakonodavnih inicijativa nove vlade. Ja ću vas podsjetiti da građani Srbije nisu glasali za ovu i ovakvu skupštinsku većinu zato da bi se pravio kontinuitet sa prošlom vladom, poštovanice dr. Vojislava, a kamoli nečim što je zabranjeno članom Ustava 128, a to je da vlada koja je prestao mandat može da vrši samo poslove određene zakonom do izbora nove vlade. O čemu govorim? Govorim o tome da je Ilić magistar Velimir potpisao u ime te i takve vlade, koja je bila, setite se, tada u ostavci, potpisao taj isti sporazum koji smo mi tada trebali da ratifikujemo. Umeđu vremenu, ruska strana je odustala od tog sporazuma, pa sad nema tog sporazuma, nego ima 3 sporazuma. Znači, više nije međudržavni sporazum, nego prodaja, a kada je prodaja, mora se raditi tenderom. Ja nemam nikakvu nameru, gospodine premijeru, da vam ja govorim o zakonima, vi to svi znate daleko bolje od mene, ja sam uglavnom bio objekat primene zakona, ali želim da vam skrenem pažnju da su to stvari koje se ne smeju raditi ukoliko želite da sačuvate dignitet ove vlade. Skrenuo bih pažnju na to, 3 sata i 11 minuta sam imao, prošlo je 3 minuta i 52 sekunde. Hteo bih da vam skrenem pažnju da je onaj sramotni ugovor o koncesiji za koji se takođe vezuje ime Ilić magistar Velimira, a tu je Ilić magistar Velimir, što mi je jako drago, pa će moći da me opovrgne u svojim briljantnim retoričkim bravurama. Dakle, ta koncesija o kojoj ja govorim ovde je, dakle, raskinuta. Ja sam srećan što se najzad došlo do malo razuma u ovoj Skupštini koji je izbivao u 2 mandata. Međutim, ovoga trenutka mi imamo situaciju u državi da što se tiče urbanističke mafije, Goran Knežević je u zatvoru, a Velimir Ilić na slobodi. I to, kada poredimo mogućnost urbanističke mafije i njenog kriminala između Gorana Kneževića i onih koji su govorili šta je ministru ukrasti 5 km autoput, ili oni koji su govorili ajde da kraduckate, a vi se razmahali, je kao između žena u crnom i oca Amsterdama.
Ima li Goran Knežević pravo da se brani sa slobode? To je pitanje ne samo za ovu Skupštinu, nego je daleko šire pitanje. Jer ako dozvolimo da se od strane nereformisanog Ministarstva unutrašnjih poslova, a podsjetit ću, gospodine premijer, kada je urađena svetla stvar u ovoj zemlji, kada je uhapšen dr. Dabić alias Radovan Karadžić, nije bila vest da je jedan od 3 najtraženija ratna zločinca na planeti Zemlji priveden pred lice pravde, nego je vest bila da se ministar unutrašnjih poslova od toga ogradio i da je rekao, ministar u vašoj vladi, gospodine premijeru, da MUP u tome nije učestvovao. Ko je onda učestvovao? Ko je onda učestvovao i ko to može da hapsi u ovoj zemlji, a da to ova Skupština ne zna? Da to ova Skupština ne može da zna? Dalje, šta se dogodilo sa tim istim MUP-om koji nije odreagovao na pronalaženje ne samo onih koji su palili ambasade po Knez Mihajlovoj u Beogradu, nego oni koji su ih na to podgovarali, navodili i organizovali? Kako je to moguće da oni koji su demolirali gradove prošlih godina, sve pod izgovorom veselja zbog sportskih susreta, do dana današnjih i sportskih rezultata Srbije, do dana današnjih nisu izvedeni pred lice pravde? Da li će se to uopšte desiti? Šta ćemo učiniti sa tim što je ova vlada donela niz pogrešnih procena, da tako kažem? Jednostrano na primjena SSP-a, privremenog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, jednostrano primenjujući taj sporazum, došli smo u situaciju da ne može da se napuni budžet dovoljno, pa je zbog toga budžet za poljoprivredu, recimo, smanjen. A istovremeno imamo situaciju da vlada koja se zaklinjala u to da će biti socijalno odgovorna, ta ista vlada iznenadi privatne potrošače gasa, iznenadi ih time što najedanput se primeri se svetskoj ceni gasa, primeri se tako što poskupi 60%. Imam jedno pitanje, imali smo razgovor o tome i na moju veliku radost pokazali su se neki rezultati, ali sve ono što će ova vlada doprineti budžetu Srbije time što će insistirati na tržišnim cenama, će doneti u budžet Srbije 130 miliona evra. To je ukupna razlika. A za 130 miliona evra nije ništa prema razlici u ceni između 400 miliona evra, za koliko se prodaje NIS, i 1.100 miliona koliko objektivno košta polovina cene NIS. U pitanje vlasništva nad NIS-om čak neću ni da ulazim u ovom trenutku i na ovom mestu. Vi znate, gospodine premijeru, prošle godine kada ste bili ministar finansija, da je bilo dosta komplikovano da se utvrdi koliko je novca predviđenog da se ispoštuje ustavna obaveza prema Autonomnoj pokrajini Vojvodini zaista i uplaćeno. Ne ja sam bio protiv, Liga socijaldemokrata je bila protiv, ima ovde još ljudi koji su bili protiv tog ustava, ali je većina u ovom sazivu donela ustav po kome Vojvodini treba da se uplati 7% budžeta Srbije za budžet Vojvodine. To prošle godine nije bilo moguće uraditi, a ove godine je evidentno i videće se da neće biti urađeno. Nego treba budžet da se popunjava vrlo skromnim i dosta ovlašnim dogovorima vas kao premijera Srbije i Bojana Pajtića kao predsednika izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodine.